cara strašna muka pritiska u duši. Obratite pažnju, deco, načuljite uši. Dolazi car. Jao. 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 Uradimo tu sebe sa svima ljudima. Koji vrsta? Ne mogu, koji su ti čas? Malo pre toga. Idemo cijelu scenu. Ne znaš što se dešava u promu. Šta ko radi? Napravit ćemo čak i pokušaj nekog markive kostima. Ovo je moj san. Ajde, živjeli, prestala je uzbuna, možda je prestao i rat. Ne, ne može to. Jao, 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 jao. Kukulele, jao, kukulele, jao. Kukulele, jao, kukulele, jao. Idemo? 1, 2, 3, sad. Svi zajedno skoro. Ja ne znam. Super kala! Ako vas udara po dupetu može, a mlađu po ramenima. I tada može da vas dotakne prosto. Bane, moraš ranije da se pregreš za udarac ili bilo bi idealno kad bi se natrčio. Tako je. Neće ni da se pljesu, nego samo urade ovo i izađu napolje. I rekla sam, pa ja sam rekla svi po dupetu, ja ne znam kome ja pričam ovde. Branko gleda u njenom pravcu i Branko isprati pogledom i vidi. Drugo, znaš šta je tu sad odbio? Da vam dodam još jednu stvar. Ne, nego, ako je vidite, onda mora novi odnos da budu javno kao kamera. Mene može i... Ne, po dupetu. Znači kad se ja vratim, da. I mlađu po ramenu. I po meni je ovo jednostavnije da se izvučemo, možda ovo zanimljivije da je vidite, ali to je onda drugačija, potpuno drugačija scena od ove koje smo sad radili. Žena je varljiva, manje ili jače, kada se smeje ili kad plače. Kao na vetru list, ona se menja, kod tih stvorenja, varljivo sve je. And I must say that it is a big tragedy. On the other hand, this is part of the infrastructure of Milosevic's power. Should the public be about what they're seeing, hearing on the media? You know, this is not a new thing, the use of the media, use of television in Yugoslavia. This has been going on for a long time, has it not? Well, of course, and as a
As a residual communist country, it is practicing what has been apparent in many, many communist countries for a long time, which is a state ownership of the media. Ajde, Branko! Ne smete da je dodirnete. Branko, moraš da ih prekineš u pola. Zato što vi urlate, ne. Treba bude... Dobri Vilenko ja sam, koji zemlju vašu čuva. Pazeći dobro, da svi dobri budu. Kata, vidim, dobra nije. Kata je princeza, ne valjala. Ali ne krivicom svojom. Ti si, care, kriv. Ti si Katu razmazio. A kći carska mora biti drugoj deci primer sjajan. Ako je princeza ne valjala, naći ćete se u čudu kad sva deca u carstvu ne valjala budu. Kato, budi dobra! Kato, budi dobra. Dobra! Neću! Jače, Kato. Kato, budi dobra. Dobra! Neću! Josa! Kata je odavde uzimala i mač i ovo. Pošto imamo onu igru sa perketom, ja sam mislila da je lakše da baš prevestimo ovde. Ajo, gasi balkon. Na prekidaču u hodniku. Budi dobra, smiri se, pa, neću, četvrti. Šta mi govoriš još uvijek ne znam? Hoće tako da bude. A pa i Angie isto tako misli, bit će tako. Neću. Idemo rock and roll, posljednik sova, znajo. Znači, aj pevaj ti. Aj pevaj ti. Budi nam dobra. Od koga čekaš to? Čačak su gađali 6 projektila i prugu su gađali i sve živo. A kažu da su gađali sada gore, šta su gađali? Kasarnu prugu, a Beograd je? Lipovicu su gađali sada, jaka odbrana. Večeras smo se spremali, izgleda žešće. Dobro, okej, neću. Javili iz Italije. Šta je? A? Evo sad tetka javila iz Čačka, 6 projektila su gađali. Ne vidim čoveče, kopčaš mislim, ja ne mogu čorav u polumraku, ne mogu nađem rupu, a žurim malo. Očekivalo se noćas, ali pošto je bila jaka odbrana, očekuju večera žešće. Pa njegovo mišljenje. Ne, on je čovjek vojnik.
Ti to ne valjamo dete! Dobri Milenko, ja sam koji vekovima vašu zemlju čuva, pazeći dobro da dobri ljudi stvari dobre rade, ali Kata vidim dobra nije. O, bravo, pregano, bravo, bravissimo, bravo. Ajmo, bare. Ljudi, ovo je dugačko, ovo je opšto. Nekako iz Odiseja 2001. I sad naravno konjerik sad bace gitaru. Pretvori se u sve. Ovo ne radi supsa. Nikada nisam pisao dnevnik. Ovo mi je prvi i to ratni. Pitam se da li bi Balzac, Tolstoj i Victor Hugo pisali nešto dok im iznad glava bruje avioni. Ovo je pravo vreme za jednog Hemingwaya. Možda bi i on radio za CNN. I slabo je to, svi kolega. Zanemi ti! Oni misle sad uradimo vezu, da ja uradim iza scene šta treba da koliko imam vremena da stižemo. Pa dobro, radite bez mlađe, ne moram... Šta je tvoja sledeća scena? Završimo Kukuleva i Rojaka. Ne, samo ja da kažem svoju repliku. Ti glumiš u sceni, ukoliko ti to ne valja ovdje. Ne, ali treba spremim da ostavimo ovo, da namestim kocku, da spremim vremena da vama dodam bubanj. Vjerovatno će biti zbrkano, a i na istu Ne, sve u početku funkcioniše još. Pripremaj se. Rock'n'roll i sve. Stvari neka te Branko zadrži u pokretu, tako da ga ti čuješ. Malo još odglumi taj... Slušaj me, kreve.